Kebangji jakongni phai kep arni kichengsi aparman online pen lok adalat paduponpo. Chris Rong Parapan, PWD Board Chairman ang hoipen Kepasunji apan, KAAC Chairman pen CEM apan Kido Kapali. Asa Mala Project pen krongni atawar Veskar Benglong Raratum Chelenglong Daprangpo. Dikrut Sarpo Aboha. Nanglitum anam jum hek pen chume sen akhanaan long ikji. Ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long ponikji. Kelongjia sonamung lake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserangahan hipi kipi chutney dumke karlu phag ok kiup phag ok slice fry phag ok kipi phag ok kimung lang ok kiup lang ok fry vo ok kimung vo ok han lapenan parta VIP AC room longponengji Komania Hemjongsi birthday party pangri pangdona mai lapen kaprek ga jai megalongta nangji pulote long ikji Aprang pen kepathi ke jiaphan 8761-940-579 lapen 9365-239-862 along humri lote longponichi. Lapen mingchibi ikha ajo ke sangjia par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniklo. Dikrut sarpo aboha adim lake dongmokak karbianglong. Berta kelang bang pubang pidona phansetami pini durmiar ni kardom bajiriglo kardom. Nilimen sami Julie baby non arjui thabir tang tonban. Corona avura joini Kordalong kes kachidan nang bomatum aputhak kibangji jakhongni phai cap arni National Legal Service hinpen kichengsi aparman online avar saipen National Lok Adalat padupanpo. Corona ajoini non adihuke Kordalong prek jama kespen kachidan nang bomaputhak National Legal Service hinpen kibangji jakhongni phai cap arni kichengsi aparman online pen bhara radang pialong Lok Adalat padupanpo. Lasi hala bangso arni pache tondun pen lada Karbianglong long setami bangso sai dengdun pupusi kedam tang jakhongni phai pho arni Karbianglong District Legal Service Authority Chief Nagib Ahmed hinpen Pherangkya Mayalong pangdakpo Pherangkya Mayalong alangli kapangda katengke bangso online nake Google Mirabar sai pensi paduponpo lasi laso phutha kachini tangatu mate notice kelong atu methang advocate do pulote chingki chathan pensi online lok adalara long dodunangpo Jongsi Advocate Kabiatum Pulote 95085522 Kalite 7002814122 Anambara Longsi Birtanangpo Lason Taksi Komaniatum Jongsi APDCL District Judge Municipal Board Lapen Beng Hehuya Longpen Notice Long Pulote Hadak Authority Tumpensi Chinki Chatanangpo Lapen Methang Kachapang Tek Alo Mate Documents Hehui Chipidunangpo Puta Pangdakpo National Lok Adalat etu apunar National Legal Service Authority Actor under apunar pata hobo gute bharatborkhot pata hobo aru bharatborkhor logote amar districtot Karbi Anglongoto pata hobo ebar lok adalat to olop pukia ei karone je ebar lok adalat to online lok adalat pata hobo present pandemic situation to ei poristiti to sai আমার ফিজিক্যাল লোক আদালতৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ অনলাইন লোক আদালত পাতা হ'ব সো অনলাইন লোক আদালত পাতা হলে কেনেকেনো এতিয়া কেছবিলাক নিষ্পত্তি কৰিব তাৰে বিষয়ে অলপ মই বুজাই দিব বিচাৰিছো যদি কোনবা প্ৰাৰ্থীয়ে সামান বা নোটিছ পায় তেতিয়া হলে টটালিকে সেই যদি কোনবা মানুহে নোটিছ পায় তেতিয়া হলে সিহঁতে সোনকালে এই ফোন নম্বৰটোত কন্টেক্ট কৰিলে সিহঁতক গোটেইখিনি কথা বুজাই দিয়া আৰু সেকেন্ডাৰীটো হল যদি কোনবাই এপিডিসিএল বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাৰমানে ডেপুটি কমিশনাৰ অফিস বা টাউন কমিটি সিহঁতৰ পৰাও যদি নোটিছ পায় তেতিয়াহ'লে সেই সকল লোকে টটালিকে সেই কৰ্তৃপক্ষত গৈ পেলাই লগ ধৰিলে হ'ব আৰু সিহঁতে বুজাই দিব যে কেনেকৈ কেছবিলাক নিষ্পত্তি কৰিব পাৰি আৰু 10 তাৰিখে যোনদিনাখন লোক আদালতৰ দিন সেইদিনাখন আমি গুগল মিটৰ জৰিয়তে তাৰমানে আমি কেছবিলাক শুনিম সো প্ৰত্যেকজন ক্লায়েণ্টে যোনে নোটিছ পাইছে সিহঁতে নিজৰ এটা আইডেন্টিটি প্ৰুফ যেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড
বা অন্য কিবা এটা আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লগত লৈ পেলাই যাতে আহে যাতে সিহঁতৰ নিযুক্তি অধিবক্তাই কোৰ্টক সেই আইডেণ্টিটি কাৰ্ডবিলাক দেখুৱাব পাৰে। নিউজ ৰিপৰ্ট ৰচন এনচি কাৰ্বি আংলং লাইভ। নাংলিলং জাকং দো পোৱালিন লে নাংলি ক্লেম থাপ ক্লেম প্ৰুৱাৰে পুলতে নাংলিয়া কিসুং চেতং নাংকক তাথে লাসনটাক থাকসি পিডব্লিউডি বোর্ড চেয়ারম্যান ক্রিস রংফার আলাংলি নিংহাঙালিং কে ক্লেমারে রাজক কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল চেয়ারম্যান লংকিটি মঙাহিন পেন ক্রিস রংফার ফান আর পুপেন কাপাসুনজিয়া ফান সিএম রং হাঙালং আন কিদো তকজির পেন কাপালি সাংপ্রত কিপিয়াবো এমেগনা ইনথক ওয়া সারলাম থিয়াসনসি ক্রিস রংফার ফান KAAC চেয়ারম্যান লংকিটি মঙাহিন পেন হো অর পিপন পামি আমার ননাবাংকি KAAC চেয়ারম্যান লংকিটি মঙাফু আর লুক্রা সংসি থেকপন নংলো বাংসজক KAAC চেয়ারম্যান তিমুয়া সাংহ হিনপেন ক্রিস রংফার কাচুক্লেম থাপ ক্লেম প্র ফুঠাক KAAC CEM রং হাঙাফান কিদোয়ে পাক পালিদামলো কিদো আলং কে জংপনা তেংকুলোতে ক্রিস রংফার ফান PWD বোর্ড চেয়ারম্যান হয়পেন কাপাসুনজিয়া ফানসি কাচুনিংলি পাদুপন আথে কনস্টিটুয়েন্সি আরা ফান কেলাংচারি পন কে চকচে ajara hinta song klem bang tum pen kaching wajing sai abi aron re pen nili official pet pen ki tok dun la pen labang song hoya phan apuna chak abang thukali pusi tok jeralo jongbo la se prabjin pen PWD board chairman ho pen kapasin ponjia phansi jongko news report Karbi Anglong Law Assam Mala Project pen hojai dongkamukam pen linchika vurput hamran rongsupian tovar pikrong ni kasalam ponjia phanpura tovarari ri kedo arara toma phan kenang sot kapachini ja phuthak kerantang ja khongni phai pho arni PWD sai kamatum pen cherok to amai kapadopon kedamtang ja khongni phai pho arni PWD pen forest sai khietum chelangsi dongkamukam pen satgang along Assam Mala Project pen tovar krong ni kasalam ponjia phuthak tovarari ri kedo arara toma phan phaponsi cherok tok che thanchi monamai padopon Bangso amaya long PWD sai khiatum kapachini pona tengke Assam Mala Project pen bangso krongnia towar lake hojai tumpreng dongkamukam la pen linchika burputsi hamran rong sopi ansi selang ponpo anparta bangso towar pi ki bui ponje long rara tumalong le phelang la pen kachuti kia hormukana hokdun do an setame sarkar pensi papleng ponpo lan chotakali Inglong habar malong red kachuti kia long lekana hokdun do an atuma phanta sarkar pensi thedung RD viponji pusi pachini pon হেৰি কৰিবলৈ বহুত ৰিহেবিলিটেশ্যন আছে কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব বিভিন্ন আমি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কাৰণ বৰ্তমান ৰাস্তাটো 7.5 মিটাৰহে আছে আৰু এই ৰাস্তাটো এতিয়া 7.5 মিটাৰ কমিশ্যন ৱাইডৰ সলনি 12 মিটাৰ কমিশ্যন ৱাইড হ'ব গতিকে আমাক মাটি ভালেখিনি দৰকাৰ হ'ব ইয়াতো আমাৰ বহুতখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তদুপৰি বহুত ৰাইজৰ বাৰী আছে গছ গছনি আছে ধান খেতি আছে এইবিলাকৰ ওপৰতো আমি দিব লাগিব মাটিৰ বাবদ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব এটা আমাৰ আসাম মালাৰ অধীনত আমৰেন টুমপ্ৰেং নীলবাগান আৰু হাওৰাঘাট তিনিলৈকে এটা ৰাস্তা হ'ব সেই ৰাস্তাটো তাৰ ফৰ্মেশ্যন ৱাইড 12 মিটাৰ আৰু টো লাইনটো ওখ চাপৰ মাটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সেইমতে টো লাইনটো যাব আৰু ইয়াৰ হাৰ্ড কাষ্টটো এনেই 7 মিটাৰ আৰু দুইফালে 1 মিটাৰ কাৰণে সেইটো পকা আছে গতিকে আমি প্ৰায় 9 মিটাৰ বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ এই ৰাস্তাটো আমাৰ বাবে খুব দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এই দুখন জিলাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা ডাঙৰ ৰাস্তা পাম আৰু এই ৰাস্তা হোৱাৰ বাবে আমাৰ মানুহবিলাকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য শিক্ষা আৰু বিভিন্ন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু বিশেষ মানে ক'ব গ'লে এইটো এটা ইকনমিক লাইফলাইন Halapu tumpreng kopilia ro elong setame ke kapji aphan krongni adolong selam ponji puta pachini pon Kachini dona tengke Asian Development Bank pensi bangso towar ka selam ponji aphan Assam sarkar aphan akera piponlo lapen la so tengsi Assam sarkar atum Assam Mala Project pen sikapharo troxike brake thom tokbor krener cap kuti mate 773.18 crore tangka deng ponlo Pinpur me
hojai pen hamrena daga tobar kidamtang penangana ningkan pen kimi medera joini West Karbi Anglong araratum kachilengana thu penangan kisung chetong nanglo setami nona bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM tulirang rong hang kabor ipona jok labang so towar jongsi tanglo pulote ratum kachilengana penangana kisung pen jokpo dongka mukam pen wikibe Karbi Anglong Live. Soil Conservation asai kamalong Junior Assistant ang hoy kapapleng ja phanpura kiramtang suri hinira inkoyaningkan chiti ni phai kri CR ni boreng ang hoy isi rara phan paklanglo bonta joy pen Additional Director CR Dasabang isi verang hoy si bang hinia phan appointment ki pidera phuthak RTI activist claim bang potmo teron pen pherangkia mai ke phapon Karbi Anglong along boreng ang hoy kachupang limpuke non het pen kalilo asai kamtina long setami keklang vera son sido jongdam me kidamtang apora hut education asai kamalong setami tet kangbai hutami ke chok chia jok KAAC atumpen appointment ki bitangang bongpenta chethan ponthunang koklo laki isi ke chok chiang theklo lasinon soil conservation asai kamalong setami uthot klang lilo laso putha kidamtang jakhong ni phai pli arni RTI claim bang potmo teron methang asa hemalong therang kyamai padupon Kiramtang suri hinira inkoyaningkan chiti ni phai kre ECR ni Soil Conservation Department along Junior Assistant ang hoy ke paklang jia phan boreng ang hoy si rar phan advertisement paklang bonta joy pen bangsong hoy Additional Director Mr. CR Dasabang isivek ang hoy si bang hinia phan appointment pider pusi phirakya mayalo tero na sangko arbokpon yang long job scam alam ki ge akimi galilo pachu he jongta education department long tet pasati chara tum phan kanwai pona huta la puson alam ki yang klang do non le thota soil conservation department along la puson alam ki nang klang do pin budam sinang ke damtang aningkan 11/9/2020 aningkan soil conservation department pen isi junior assistant a post kapapleng phan advertisement call pon lo bon satami isi ningduk meme alam ke lapu hen lo so advertisement long kapaklang manga a post isi vet bon satami a phi appointment letter ki pihut bank ke Additional Director Mr. Siadas Bank joy pen bahini aphan appointment pi ik det lo lasi langdam lo putangte glake isi corruption det pugali lo alangli ke suri Karbi Anglong risu ejang apharu kachojo rason si mandet lo lasila so puthak a hoperakang sai raraphan paklang nangji pura kidamtang bosit ni phai inkoraket homarni nili diphu police station along lamhoi pidam case number 161/2021 lapen accused upon under section 420 IPC charge pabon podlo lasila so puthak lapusona jutang langno mate kachopanglim ke do wajok se ilitu malongri riso ijahatum heloving adim chongda dan kokluputa tero na sangkopen ningje ponthu person mate Additional Director Mr. Siadas Pan under section 420 IPC atengpen alang likhan charge pon lo lasi true nang litum ST media hin pen chuning ri kang tung bang ke Karbi Anglong rat chuning kang tung bang lapu hen lo je lapuson ajutang langnu do kok ajoini si ilitum akote injeratum ang tandam nang kok lo lasi labang su puthak ilitum voice race rek nang ji jong si ilitum voice race rek pulotante ilitum mo isu setame labang so jutang langnu dun thol pola si labang so puthak ke fight rek nang ji pusi nilihin penan tum han ang chuning dipatikrim News report Karbi Anglong Live. Denarong hawar arisotum chelangsi Jambili team production a hinpen chepatir piponsi non puthot adun thu lun kan arjan sarku chiti bin rinang bualunjir arjan kimika bonda pangcheng pontu tanglo Ansose Karbi Elam Eki Jutang Jubat Pindeng Sumpot Lun Lam Tomo Pachathang Ponunjia Phan Pura Denarong Habar Ben Setami Rongberong Thak Arisotum Chelangsi Jambili team production amen pen isi film production aside deng ponlo non hejong Jambili team production amahang pathek pon setami lun kang arjana puthak aning ki hang lapen kai kita kabor ipona joksi puthot non adun thu album
sarku chiti binri nang bu alunjir video album akimi kabonda pon pangcheng pon hulo sarku chiti binrina tangji nang phanna kedam tang jakhong ni phai pho arni pensi denarong habar kaprek adimalong an labangso sarku chiti binri nang palonjir video album mohor kinet pangcheng ponlo labangso lunkan arjana long cinematographer Robinson Ingti laben choreographer Prabhat Rongphar director Angtong Timo producer Sarvin Potokbi editor Pranav Kro laben bangsolong kachaparjan ponlaki denarong pen inut obe kimiang bongpen nongnam kachatangklong youtuber thare abor lang ne laben co artist Sami Tainalin Kiling Pia hin pensi chaparjan ponlo nang rajben bansi lane kamunji denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Langphar constituency angkang Monsing lekthe arong amikar sarthe lekthe TB yakiso kelong loga jok sekache langjia phan KAEC CM tuliram ronghang pen kerap kapajurun thega pot alangtum hem tunisi pen KAEC CM tuliram ronghang phan kurwang thula pen ninga khlong pen kachuro pajirpon sarthe lekthe alangli kedam tang penang anarni pen bon TB yakiso kelong loga jok sekache langjia phan pura Dipu Medical College Dimapur pen danglo kaprek adimalong anta seche langdamlo bonta mithek thederlo kiso kachi pa meje phan ihinihin se kachi langdam tor ansi longle phelangata chijor lablo nona bangke alang tumari dengalong sikai sita kachi kunlok kabidera jok nithom niplia prang KAEC kechari CM tuliram rong hangalong si sai jok jepen kirak johanglo laswa birta kelong pen CM tuliram rong hanga hin pen kedam tang jakhong ni phai pli arni Robelson kathar arideng suri kewatang ka ludun si kiso that sarthe lekthe asopo maising lekthe lapen achora rideng pajorang labang so tangka kelong pen kiso that sarthe lekthe lapen ahema soratun KAEC CM tuliram rong hanga phan kurwang thula pen ninga klong pen kachoro pajir ponsi kisung thekti ka porahut lapuson kachirap kacheto kipidon thega bangke kaiketa arna mahirjumi longverpo lapen alangli rara sai ke claim ke damalong se tami anso se rara hirjumi dopo posi kachoro pajir pon ikatu bang atum dei tuliram rong hang CM alang di CM nangerap lo an society the pading na dei Haulo ni tum piso so sineng jelo loke alang li turam rong hang an society the pading na alang li lapuson kachirap ipidun thek anu tine phanta nili tum phande gali nili ni Facebook long ta thek long alang li kachirap pidun o sila puson alang li aning kidu ala puson alang li kerap thek ke nili galang li an society the pading na tuliram rong hang phan ke nili ti sampik lapen alang li nili lama niliar na mateng jitino lapen alang li phan ke nili long li bolong ko majipen Welson Terang Karbi Anglong live Pinia da babirta ke la ponsi kangtoning long